Kokomina Sinduna Miam give me from Pangtokre, Naga Peace Talks Covery Lenan December Tarafa with the Lengang Assembly, Akarabami Pam Kohanba, Yauna Warep Manga Lokre. Jahi Nodi Binupi Mata Ama Bunupi Obigi Kai Kunava Mankan with the Jenabanupa Ama Pokso Court na Jahi Tarani Toy, Kaisum Sangda Tamnaba Amadi Lupalising Tara, Tinanaba Yatang Bikre. Lengang na pi kiba thaza bo afom sing thabak to onthok tabagi mayok te December ani dagi Jenim Skinner sing na anaba seba to leptuna matam kaktana wakat mi pham chang silagani haina lauk thokre. Handlooms and handicrafts small sangaduna miyam da khudsinakre status agi handloom gi firol sing mahiroi sing na season na bayana na balengang na akanaba policy ama sem lagani haina Chief Minister na phongdokre. Member Kurubzari, Adam Ning Biriba Impact News ni a Khan Montoino Henby, Hausi Punjasi Pabugi Mariba Pausing, Miam the Pizari. Kokomina Senduna Chatakiba Miamgi Convention Nanaga Peace Talks Kiwarishan Purang Nabahonabada, Autonomous Territorial Council Semba Yaroi, Lamdamasigi Unity Amadi Integrity da Sokan by Yaroi Haiduna Changsa Liba Kungjang Makatana Adumak, Jangsan Naba Wafam Yauna, Tongan Tongan Bawarep, Mangalokre. Union Home Minister Unarura Bamadung Naga Peace Talks Kiwarishan Alamdam Asida Sohalaktana Bagi, Makata Bakari Kongjang Changsan Gadage Haibagi Matangda, Lamfel Pata, IMA hold a public convention Asi Pangtokibane. Manipur University ki Thabaktagi Potharaba Professor W. Navakumar na moderator Oiduna, Numit Chupa Khana Nainarabamatong Warep Mangaloki. Miyamgi convention Aduna Lokiba Singh Adugi matung ina Union Home Minister Amit Sahana Thazaba Pirakibagi matung ina Peace Talks Asigi Warishan Purang na Bahonabada Manipur Lengag Amadi CSO Singe Ayaba Law Nanaba Amadi Masigi Wafamasi Parliamenta Lautok Naba Central Governmenta Haizaba Manipur Lengag na December Tagitang Tara Fabugi Mamangda Special Assembly Session Ama Kaunanabagi Dabi Tauba Lamdamasigi Furup Singi Ladiba issue Amadi Administrative Setup Po Government of Indiana Lepagi Mahut Lamdamasigi Miyamna Kana Nainaduna Lepkadabani Haide. Convention adu the Warep Loudringi da Saru Yakibasingna, Union Home Minister the Lamdamasigi Naga Peace Talks na Sokaloi Haibagi Aiba Warol Laufam Topani, Aiba Warol Piraktaba Haiba Asi, Lamdamasigi Miyambo Apang Basibani Haina Fundok Naki. Territorial Council lama semak Taragadi, Manipur Sikai, Sapanare, but the Maramakana, and boy, highly but Territorial Council to Masa, any Makalamati, Torpo Yaro Hamishida, Achepa, Amadona, Akan Makunjama Junction, but the Vidamata, Manipur Miamunama, Siam Sabato Tai, Amuka Hana, Okomi Mikey, Manipur Miamunamaka, Apel Tozali. Jahi Nodibi Nupi Matama Bunupi Ubigi Ikai Kumnaba, Manghan Batachenabanupa, Ama Special Judge Spokso, Infal Isna, Jahi Tarani Toy Kaisum Sangda Tamnanaba Yatang Piba Luina Fine Oina Lupalis and Tara Tinanaba Kangankre. Special Judge Spokso, Infal Is, Maiba Manoj Kumar Nakasham Sangda Tamnanabagi Ayaba Pikrab Misak Adudi, Bukhau Kabam Awang Lekai Dagi Yumnam Naucha, Jahi Kunmari, Apokpa Wai Ranjit Kawi. Court na victim Oiriba Nupimata Aduda Manipur Victim Compensation Scheme gi Concerned Department Tige Lakmanga Compensation Pina Basukhangankre. Thogdogasi English Nitara Trukta Yumnam Naucha gi Loinabi Number Mok Ama Laitabagari Lenana Asibagi Thoram Chatling Edami Laitabagi Tanja Logdana Nupimata Aduda Penetrative Sexual Assaults Chatakibne. Matamaduda Thogdog Asigamari Lenana Victim gi Apokpa Mapana Infal East Women Police ta Wakalakpadagi Yumnam Naucha Fakibane. Case Asigi IO OIDB Sub Inspector K. Babina Devi na Thogdok Asigi Langla Langzil Tizilabamatung Nipa Machagi Matakta Charge Sit Tangatuna Case Chathaduna Laklabamatung Tha Sigi Tang Kuntarukta Maral Laire Haina Lautokibane. Maral Gimatung in a Cherak Lauktok Nabugidamak Judge Skimamangda Naucha Putoki, Judge Skimamangda Putoklabamatung Defense Council Namisak Asana Pangada Bacherak Adu Karakom Tokpiu Haina Prayer Toki. Prayer Adu Gimayokta State K Council Special Public Prosecutor na POCSO Act 2012 K Section 6 Ki Makada Sexual Assault Tobagi Akan Bacherak Pinanaba Judge Detaksan K.
माइके यानी वाफम सिंह तारबा मतुंग जज ना नाउचाबो चही तरानिथोई कैसुम संगदा थमननबा अयाबा पीखी लेंगांगना कयारक हना थाजब पीखिबा वाफम सिंह थबकतो अंथोक्तबगी मायोक्ता डिसेंबर 2 दगी जेनिम्स की नर्स सिंगना अनाबा सेवा तौबा लेप्तुना मतम कक्तना वाकत मिफम चंगसलगनी हाइना लाउथोखरे हिरम असगी मतंग दंगसी जेनिम्स हॉस्पिटल द पांगथोखिबा पाउमी सिंगा उनबा अमदा नर्सेस एसोसिएशन TNAI जेनिम्स यूनिट की जॉइंट सेक्रेटरी PH जेनेप्रिया नहाई मतम कयागी ममांगदगी एसोसिएशन असना नर्स सिंगी ग्रेड पे नर्सिंग अलाउंस अमदी यूनिफॉर्म अलाउंस पीबे याउना डिमांड कया तांदुना खोंजंग कया चंगसिंदुना लाखली मदुगी सरुगमोइना थासगी 13 दगी नुमित कया जेनिम्स की मेडिकल सुपरिटेंडेंट की ऑफिस ममांगदा वाकत मिफम फमदुना खोंजंग चंगसिन खिबा लेख्रे खोंजंग अदुदा जेनिम्स की डायरेक्टर ना हयंग नवंबर 13 फाउबगी मनुंगदा नर्सिंग ना तालिबा वाकत सिंग असि चीफ मिनिस्टर ना थबकतो अंथोक्लगनी हाइना हाइरकले हाइना पाउदमखि मदुगी मतुंगिना नर्स सिंगी खोंजंग अदु मतम खरा हंतोखि अदुबो डायरेक्टर ना हाइखिबा मतम अदु हयंग तंगाइरबा फाउबदा लेंगा की माइकेदगी ngasi फाउबा वाफम अमता फोंदोक्त्रि मरम असिना डिसेंबर 2 दगी एसोसिएशन असगी मखादा लेरिबा असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट नर्सिंग सिस्टर OPD की नर्स अमदी नर्सिंग कॉलेज के स्टाफ नर्सिंग पुन्ना नर्स चामरी कुनमाथोइना खोंजंग असि चंगसिनबा फिरेब असि लोबनी हाइखि CM ना दिल्ली दा सखिबदो अदुदगी हलाकांदा अखोइना तौरिबा डिमांड सिगी ऑर्डर दो सर लागा ऑर्डर थोगा पीरनी हाइदना एश्योरेंस अमा पिबिरखी एश्योरेंस पिबिरकपगी मतुंगिना अखोइ डे 30 हंदकी सैटरडे फो सिदा रिलैक्स तौजखी सिट इन प्रोटेस्ट तो अदुगा डे 30 फो मनुंगदा अखोइ ऑर्डर सी थोपिद्रगदी अखोइ लाक्लिबा मंडे नुमिसिदगी सिट इन प्रोटेस्ट मयामगी ओइना लोइनबकी हाइबदी नर्सिंग स्टाफ खै की ओइना सिट इन प्रोटेस्ट पांगथोक्सगनी मागी हाइदी पेशेंट केयर गी दा अकाइबा पीदना ngasi फौदा तौजरखिबनी अदुबु याम कुइना अखोइना इशू सी अदुम पेंडिंग थंबीदना लाकपदगी तंगाई फदना अखोइ मसिगी खोंजंग असि संगसनदबा यादबदगी अखोइ संगजलकपनी हाइना मयामदा हाइजनिंग मणिपुर लेरिबा मिड डे मील वर्कर्स सिंगी ऑनरेरियम अमसुंग डिमांड सिंग अथुबदा पिथोक्त्रबदी अकन बुखोंजंग चंगसलगनी हाइना मिड डे मील वर्कर्स यूनियन मणिपुर की चेरोलमना मरी लेनबा सिंगी पुकनिंग चंगसलकली चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेना वांखै कैथेल असंगबिदा हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स मॉल संगादुना मणिपुर मियाम दा खुदसिनखरे स्टेट असगी हैंडलूम अमदी हैंडीक्राफ्ट की फिरोल सिंग स्टेट असगी महिरोई सिंगना सिजनबा याननबा लेंगांगना अखनबा पॉलिसी अमा सेमलगनी हाइना चीफ मिनिस्टर ना फोंदोक्रे मणिपुर हैंडलूम अमदी हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड न सिंधना पांगथोकिबा थोरम अदुदा चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेना क्राफ्ट पिलर अमसु माइखोम हांगतोखि थोरम अदुदा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर वाई खेमचान मणिपुर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन S राजेन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट के कमिश्नर P वाईफै याउना हैंडलूम अमदी हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट की मकुक थोंबो ऑफिशियल कयाना सरुक याखि वांखै कैथेल असंगबिदा लेरिबा हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट पांथोय आर्केट असगी अकोइबदा लेरिबा मफम सिंह हेना फजननबा लुइनना मफम असे स्टेट असगी हैंडलूम अमदी हैंडीक्राफ्ट पोटलम सिंह फंगफम ओहननबा लेंगांगना थबक पाइखटकनी मनांगना पुदा लेरिबा दुकान सिंह असे हैंडलूम दुकान ओंथोकपा याननबा सॉफ्ट लोन पीनबा थौरांग पाइखटकनी हाइना चीफ मिनिस्टर ना फोंदोखि अखोई प्रोडक्ट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स की पुथोइबा फिरोनसिना तूरगा मागे स्कूल दुगी मचुदु तूरगा अखोइना पीरगदी पैसादसु हंदगनी अखोई लोकल की फिसा लोनसा तौजरीबी मयामदसु कानगनी अखोइना खंडबा अमसु लैये मदुसु अखोई पॉलिसी ओइना अखोई कैबिनेट और डिपार्टमेंट की कंसर्न मिनिस्टर कंसर्न डायरेक्टर यावरकांदा पॉलिसी ओइना सेमकांदा मणिपुर लेरिबा स्कूल खुदिंगमक सुमाइना अखोई हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स की प्रोडक्ट सिने यूनिफॉर्म ओइगदबनी गा हाइबगुंबा मा चनहनबा याब्रा मदुगी क्वांटिटी दो अखोइदा रिक्वायरमेंट अखोइदा लैगद्रा पुथोकपा ngamgadra हाइबना चिंगबगदो अखोइ नैनरगा अखोइ लमदमसिगी मयामबु थबक सुबीरिबा होनबीरिबा मयामसे योखनबा होनजगे नाकलमरमदा स्टेट असदा हौजी पांगथोकलिबा संगाई फेस्टिवल येंगबलाकबा मियोय सिंगी मसिंग असि हेंगलकपा लुइनना मियामगी डिमांड मतुंगिना फेस्टिवल सांगतोकपा नत्रगा सांगतोक्तबा हाइबगी वारेब अमंग असि कैबिनेट मिफमदा पुथोकलगा खनगनी स्टेट असigi यामना मरु ओइबा इश्यू ओरिबा नागा पीस स्टॉक अमदी केप की मतंगदा हौजिक लेरिबा लेंगाक असना मियामगा पुन्ना चटमिनरी
Naga Peace Talk Kamari Lenaba Issue Singi Matangda all political delegates Amadi Kokomi Gimihut Singa Unaduna Wari Sanaba Lekre Luinana Kep Ki Matangdasu Union Home Ministry Gi Wangang Loi Amana Media da Bill Asana Manipur Yauna North East State Sing Sokaloi Haiba Wafam Lekre Status the Lady Ba Miam na Mipai Bigano Miam Gi Oiba Issue Sing Miam da Apan Ba Piri da Ba Muongda Jangsin Minasi Lengang na Su Miam Ga Puna Chatkani Haina Chief Minister na Fungtoki Karishu yang kahen na koi mi pai ningai waningai leite koi hona ba yabai koi hona di hos hona gi gani si lai haidana koi sa da ba yaroi pi se da ba yaroi school tam da ba yaroi dukan hang da ba yaroi office ka da ba yaroi and mayam da disturb to da maung da general public da disturb to da maung da kadam ba maung to kan da central government da convince to ji ke epse ji ai koi government na to ga koi ga tana tana to re ba sumai na makha sa si mayam da disturb to gum se hai bani tangai festival si nomini ni humni do khara aho bagi do khara nuai ta bu do hujik ti kan na me pun khala e and mayam na ingonda सरकार ना उसे हरे इसी मतलब किधर संकोप भी हो ना कल ना मुहाई नौने नहीं किधर संकोप भी हो नहीं किधर संकोप भी हो ना अतो मसी और ना कोई कैबिनेट फंगवनी तो मैं आमगी ओपिनियन में लोरगा प्रजा में आमना पामदी कोई मधुगी खाना बता बनी FCI FSD Jidibamgi Handling Contractor Oiba NR Maitai Enterprises na Kumza Lasingani Tarani Pangi Junkun Nithoi the Lake Draba Jiribam Dibong Dagi Lever Oiramba Tokchom Priyo Kumar Kobamioi Amagi Signature Saduna Chatlibachahi Asigi October Tha Faubatha Tarataruki Lever Ki Kutsuman Loktoklam Lehaina CAF and PD Leverers Welfare Association Ki Vice President Thaimai Maniva Kawina Fungdorakli Association asina senduranga se Imphal gi Major Khuldaleba Manipur Press Club te pangthoki ba pawgi mifam amada Thaimai Maniwa Kabuina Makhata na hai masigi mathakta hojiksu handling contractor asina dukan phamba yauna auto driver kaya labor gi ming da hapchinduna lepalaitana FCI dege bill kai thokli FCI FSD Jiribangi handling contractor oiba NR Maitai Enterprises asina labor singi hakmat pagi mathakta Khutsumansu matpiduna lever singda chauna singdarakli maramasana FCI na athupa matamda chapchaba mityeng changduna mathang tha December ani fawbugi manungda FCI FSD Jiribamgi handling contractor oriba NR Maitai Enterprises ase blacklist tawgadabani loinana masida chenaba khudingmak maralgi matungina logi oiba chapchaba chairak pigadabani Karigumbada FCI na haribo wafam singasi December ani fawbugi manungda thabak to onthok trabadi December ahum dagi makhal makha kayagi akanba khongjang sing changsilagani haibo wafam thamlakli Handling contractor asina dukan phamba kaya auto driver kaya gi mingda FCI dagi bill kai thukli loinana 30 November 2019 dasu contractor na satharakpa aranba kaya amadi kusuman pikna pibadagi suicide tawduna laikidre level kaya gi hingnabagi lamben da sauna singnarak liba mathai enterprises pu blacklist tawbaga loinana aranba asida singnarak liba FCI official sing miam khangna suspend tawdabani karigumba lagliba tang ani fawda thabak asi pangthok tarabadi mathangi numitadi makhan kayagi khongjang changsingani Manipur Legislative Assembly gi mifam mathang tha December 19 dagi phamnanaba ngasi State Cabinet na warip laure haina Manipur lenga ki spokesperson TH Radheshyam na phongdorakli ngasi numidang secretariat leiba mahaki office da pangthoki ba pawgi mifam amada Radheshyam na makhata na hai Hariba session asida state asigi issue khudingmak mapung oina naga issue Cape yauna atai issue singi matang da kupna khanagani masiga loinana mamangi Hornbill Festival da Juko Valley amasung Tungjoi gi area da lamgi dispute leikiba adu handaki chahi asidadi thoktanaba spot ta chetuna yengsinnaba amasung dispute adu settle taunanaba thabak paikhalagani masigidamak Minister Karam Shyam amasung Minister Kayasi yauba Minister Dikho na lujingba committee amasemle Athubada settle tauragani haibagi thazabalai state police ki oinasu makhoi gi rasan mani lupa lising ama oiramba adu lising ani da henkanaba warep laure hana piramba free legal aid ta transgender HIV positive amasung senior citizen singi oinasu free legal aid pinanaba hapsile fegokta gi demand in principle oina pinanaba
कैबिनेट न यानारे मखाताना फेगोक्टा की मिहुत उनदुना वारी सानखिगने स्टेट असिदा टेक्सटाइल पॉलिसी अमा सेमननबा अयाब पीरे स्टेट लॉटरी अमुहना हौननबा अयाब पीख्रे लोनना इलेक्ट्रिक बिल की टैरिफ हेंगतनबसु अयाब पीख्रे हाइना महाकना मखाताना हाइखि मणिपुर स्टेट असेंबली की मापन सुब सेशन तारीख 19 की फम्बगी अमा अखोई कैबिनेट ना अयाब पीख्रे जुको वैली अदुगा तुंगजोय विलेज है ना सेनापति सोमना लेबा खुन नमगा असिगी डिस्प्यूट खर लेबा अखोई नागालैंड की इंटर विलेज डिस्प्यूट आई तारे ना याम नौ ममांगी हॉर्नबिल फेस्टिवल तौबा कांदा मोइना अखोई की तुंगजोय की साइड लोमदा लम डिस्प्यूट ओइबा लम अखोइरोम चंगागा अदैदा मोइ स्ट्रक्चर खरा सागत खोगतन तौरगा सेलिब्रेट तौवेबा अदैदी फेस्टिवल लो अदै खनादन तौखिबा हनकसो मुक तौरको यावे एप्रिहेंशन लेना कई तौवेना खुन अनि से खनरको यावे तौदरा अखोइना मसी सेटल तौनबगी गवर्नमेंट ना कमिटी एमा सेमे हेडेड बाय अखोइगी ऑनरेबल मिनिस्टर दिखो साहेब ना माना लीड तौरगा ऑनरेबल मिनिस्टर कराम श्याम ऑनरेबल मिनिस्टर काइसी मोय अहुम यावर मतुंगदा ट्राइबल अफेयर्स की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी माना कन्वीनर ओइरगा कमिटी अमा अखोई सेमे स्पोर्ट चटकनी येंगुगनी अखोई डिप्लॉय सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की अदगी खुन मयाम दो वारी सानगा खुन की पेंशन मयाम थोगा अदुगा अतोपा मोई असोंगी नाकन गसो काउंटर पार्ट वारी सानरा kan सेटलमेंट लेनबा अदुगा अखोई की लम दे सोकप यारोय अखोई मणिपुर की लम चेम सोकप यारोय हाइबा अखोई मधुगी पांडमदा फिल चलला कांदा आदा लेरबा खुंगंग सिंगदो अदो सपोर्ट तौरगा अखोई सेटल थौनगी अदुगी कमिटी में सेमग्रे Higher education system the choice based credit system chatna hanba darkar oi wahom asing asi Oriental College na Star College scheme gi makha da sinduna pangthokiba faculty development program amada Professor E Bizay Kumar former IQAC gi director Manipur University na chief guest ki warol da phongdokhibane mahana makhata na hai India gi state ayambagi university khara da credit system chatna ba hokre loina na hoze higher education system da hairiba credit system asi चना हननबा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नसो मखल कया की खोंगथांग सिंह पाइखटले यूजीसी की मित्यंग मखादा क्रेडिट सिस्टम असि चना हनबना मणिपुर की हायर एजुकेशन सिस्टम दा हेना फगत पंगमगनी हाइना फोंगदोखि थौरमदु द ओरिएंटल कॉलेज ऑटोनोमस अमदी अतोपा कॉलेज की ओजा कयाना हायर एजुकेशन सिस्टम द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम असि चना हनबगी मतंगदा पांगथोकिबा डिस्कशन अदुदा सरुप याखि choice based system si kogi oja singi su ma chobor dolom nei oja na masi pochi khangdragadi deliver to bu ngamon simadi am clearly adubu choice based system si da major beneficiary di oja na te koi chhatra sing si da motin aduna hoje koina tawrei se hana gi sina koina oja sina lecture si pampi de piraga amda pangana naga chatom to hoje ki sina student centric hai mana chhatra dagi feedback से lower तो बुझल को B.Ed की ट्रेनिंग तो इसी मरोइना प्राइमरी स्कूल की छात्र सिंह जमा तो ये तो हुई एलिमेंटरी स्कूल छात्र तो हुई अदु अखोइना खनबददी मसे प्राइमरी नथा की नते कि सी ट्रेनिंग से दी हाउ टू टीच सर्विस दी कोई ओजा सिंह जो तो मणिपुर लेरिबा इमुंग सिंगद नोंगमदा सिजनदबा यादबा पोसगमा ओइरिबा तिलहौना नोंगम नोंगमगी तांखलकपना थेंगनरिबा खुदोंग चादबसिंग अमदी तिलहौ असि मतौ करमना मणिपुरदा ममल का हेन हेंगलकलिबनो हाइबगी मतंगदा इंपैक्ट न्यूज की रिपोर्टर एलांगबो मुसुक्तगी अखनबा पाउदममा तिलहौ असि मणिपुर की मियाम की नोंगमगी पुंसिदा सिजिनबा पोलम सिंग मनुंगदा ख्वाइदगी मरुइबा पोलम अमनी अदुबो हाइबा तिलहौ असि मणिपुरदा मरांग कायना नाउजी दुकान अयामबदा मदि लंबीदा दे गाइदा लोट मरांग कायना लेरगसु हाइबा तिलहौ असि नोंग नोंगमगी असुम असुम ममन तांखलई तिलहौ असि करी मरम गिदमक्ता ममन तांखलकपनो अमदि हाइबा ममन तांगबा सिना मरम वरकांदा मणिपुर की मियाम दा करी करी खुदोंग चादबो थेंगनरिबगे हाइबगी मतंगदा तोंगान तोंगान दुकानदार सिंह अमदि पोट लेबा लाइबा मियोय सिंह लोइनना गाड़ी की मियोय सिंगा वारी सानबगी तंजादु लौजगे तिलहौ जिक्की जिदा क्या पीगे तिलो मरफू हाना क्या पे मदे ने हेकलेन आने से मरफू ले रहे अंदे हेनकले इसे सी करी मरम दे आदि की हेना लाए मा मंदिर यूपी देगी राजस्थान देगी बिहार देगी हाने दी कुलमंगा कुंतरुक अदुम असुम खरा 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 तांखले हुजिक दी 78 ले रे कईगिनो ममन खंगे हेनकली दी गाड़ी आईदी चंद्रे आईदी अस्वाइदी की बेग तरा कुन लोरग ओले
ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗ ꯌꯥꯗꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯇꯤꯜꯍꯧ ꯃꯃꯜ ꯇꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡꯁꯤꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯁꯤꯡ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕꯒꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯕ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯇꯤꯜꯍꯧ ꯃꯃꯜ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯃꯜꯗ ꯈꯪꯍꯦꯟ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄꯁꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯇꯤꯜꯍꯧ ꯃꯃꯜ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏꯁꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯃꯍꯥꯖꯣꯟꯗ ꯍꯪꯉꯨꯔꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯚꯔꯥꯗꯨ ꯍꯦꯟꯒꯠꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯟꯒꯠꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯋꯥꯠꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯣꯝꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯚꯔꯥꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗꯣ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯒꯗꯕ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯇꯥꯅ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯇꯤꯜꯍꯧ ꯃꯃꯜ ꯇꯥꯡꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯒꯦ ꯇꯤꯜꯍꯧꯒꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯃꯜꯁꯤ ꯍꯦꯟꯃꯟꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯈꯔ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯍꯣꯡꯍꯜꯂꯗꯤ ꯐꯩꯗꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯑꯗꯨ ꯉꯝꯅꯕ ꯈꯔ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯇꯤꯜꯍꯧ ꯃꯃꯜ ꯇꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯐꯝꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯤꯜꯍꯧ ꯃꯃꯜ ꯇꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯄꯁꯦ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯐꯝꯂꯤꯕ ꯁꯤꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯊꯦꯡꯅꯕꯒꯦ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯇꯤꯜꯍꯧꯒꯤ ꯃꯃꯜꯁꯦ ꯂꯨꯄꯥ 10 ꯈꯛꯇꯪ ꯄꯤꯔꯝꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ 100 ꯌꯧꯔꯦꯕ 100ꯗꯒꯤꯁꯨ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯑꯃꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯗꯤ ꯇꯤꯜꯍꯧ ꯑꯃꯠꯇ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯀꯦꯖꯤꯗ 60 ꯌꯧꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ 100 ꯌꯧꯔꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯤ 10 ꯄꯤꯉꯩꯗꯩ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯃꯤ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯀꯦꯖꯤ ꯑꯃꯃꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯄꯨꯊꯕꯅ ꯍꯦꯜꯂꯦꯕ ꯇꯤꯜꯍꯧ ꯃꯃꯜ ꯈꯟꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯕꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯌꯥ ꯂꯩ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯨꯄꯥ 50-55 ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ 75-6-7 ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯅꯦ ꯁꯤ ꯃꯃꯜ ꯈꯪ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯅꯦ ꯍꯦꯜꯂꯤꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯛꯇꯪꯗ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯇꯤꯜꯍꯧ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗꯗꯤ 63 ꯂꯩ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ 69-40 ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯗꯗꯤ ꯃꯃꯜ ꯇꯥꯅꯕ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯗꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯥꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯕꯣꯝꯕꯦ ꯅꯥꯁꯤꯛ ꯕꯣꯝꯕꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯤꯜꯍꯧ ꯃꯃꯜ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯇꯔ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯄꯣꯠ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯄ ꯈꯔꯗꯨꯁꯨ ꯃꯃꯜ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯔꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯚꯔꯥꯗ ꯍꯦꯟꯖꯟꯅ ꯂꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯃꯄꯨꯁꯨ ꯄꯥꯟꯗꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯌꯣꯟꯅꯤꯡꯕ ꯃꯃꯜ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯣꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯔꯕꯥꯔ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯐꯥꯎꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯁꯤ ꯃꯃꯜ ꯍꯦꯜꯂꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯅ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯊꯣꯛꯂꯒ ꯍꯪꯕ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯊꯣꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯍꯦꯛ ꯇꯦꯛꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯞꯅ ꯁꯦꯟꯅꯔꯒ ꯁꯣꯏꯗꯅꯕ ꯈꯣꯠꯇꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯎ ꯈꯣꯡ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯤꯅ ꯂꯂꯣꯟꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯕꯖꯥꯔ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯃꯤꯄꯥꯟ ꯇꯥꯡꯉꯒ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗ ꯇꯤꯜꯍꯧ ꯇꯥꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯤꯜꯍꯧꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯉꯛꯄ ꯐꯪꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯇꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯛꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯉꯁꯤ ꯂꯧ ꯂꯣꯛꯄ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯂꯧꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯏꯊꯩ ꯂꯩꯈꯣꯡ ꯁꯦꯝꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯕ ꯃꯍꯩ ꯃꯔꯣꯡꯁꯤꯡ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯪꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯄꯥꯔꯁꯟ ꯂꯛꯀꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯔꯤꯕ ꯏꯁꯥ ꯑꯦꯂꯥꯡꯕꯝ ꯃꯨꯁꯨꯛ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯄꯣꯁꯇꯜ ꯁꯔꯚꯤꯁꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯁꯨꯗꯅ ꯗꯦꯂꯤꯚꯔ ꯇꯧꯔꯝꯂꯦ ꯄꯣꯁꯇꯜ ꯁꯔꯚꯤꯁꯅ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯂꯧꯊꯣꯛꯂꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯉꯥꯜ ꯀꯤड्स ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯇꯤꯆꯔ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯖꯒꯠꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯈꯣꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕꯗ ꯖꯒꯠꯅ ꯑꯣꯔꯐꯥꯟꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥ ꯄꯣꯁꯇ ꯁ꯭ꯀꯨल ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯊꯦꯡꯈꯥꯡ ꯀꯌꯥꯔꯛꯇ ꯊꯥꯔꯛꯈꯤꯕꯗ ꯋꯦꯠ ꯁꯨꯗꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧꯈꯣꯡ ꯄꯣꯁꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁꯅ ꯁꯤꯟꯅꯈꯤ ngasisu ama Korea Post tagi tharakpa article package anisu booking tawkiba kilogram 13.9 gi arumba adu ningthaukhong post office yobada package kairaga apunba kilogram 8 gram chamri tamak leiramki atopa kilogram 15.3 lumgadaba article amasu package kairaga kilogram 33.9 tamak leiramki asuguma thogdo asi mamangda su hanjin thokle haiduna imphal da leba head post office ke SP da application kaya piduna thigat pinanaba haijakrabasu ngasi fawbada meeting changdana leiri asuguma thogdo asi karamna thoklibano amadi makha tadan thoktanaba karamba mari leinaba singna thabak paikhat piyu haina hairakli articles that were sent from South Korea for many years, and these articles, these contents were actually for the children and for orphans
here that we are providing for many years. But this content which has been sent from South Korea is completely missed postal departments. We just wanted to know which place or from where it has been happening all these things. Finally, I just wanted to put up these issues to the concerned authorities. I would like to appeal to them to at least find out the anomalies inside, the misappropriate of these parcels where the contents had been taken out, and resolve the issues as soon as possible. Chandel District Police KSP and Madhuni Mai gi meeting makhada District Police Chandel gi team amana ngasi Chakpi Karong Police Station gi manung channa Govok Village ta lo gi wangmada tharamba popi pambi sing yanthatkre. Govok Village ki lam ekar humpuromda ain kaina tharamba popi pambi sing adu NAP KSPW Basunil Jingba NCV amadi Chakpi Karong gi SDO yauba team aduna yantatkibane. Ngasi mangan kiba popi pambi sing adu chawrakna opium kg chatruk rom oigani haidi. New Delhi da December ahum dagi taruk fawba pangthokadoriba National Level Folk Dance amadi Role Play Competition 2019 da Manipur State represent tawduna saruk yarugadaba malom Megha High School gi mahairoi amadi Oza Singh Nauriya Pakhang Lakpa Kendra gi MLA Soibam Subhas Chandrana lamthakre. Mamang da mahairoi amata leramdraba malom Mega High School ngasidi mahairoi chamri henna leiduna mahai masing tambagi lambi da natana extracurricular activities singda national level gi thakta compete tawba ngamba asima malom gi akoibada leiba miyam amadi mama mapa oiba singi achauba thaudang na ngambani haina MLA Subhas Chandrana phongdokre. Ngasi ayok school asigi campus tagi mahairoi mapan amadi oza ahum na sabat team ama MLA na lamthaki. Satellite School mo ora madu ngasidi kogi Bharatiya Janata Party na lusingba sarkar si lakpadagi 2018 gi session dagi akoina KG primary nursery pre nursery KG gi class ahen hum japsun jaraga MLA na development committee gi chairman oiraga maji school si hona jarakpadagi hojikti chhatra 400 ki mathak tamdana akoi school si yamna phung phaba school ma oire school si gi chhatra chhatri singna national competition da folk dance ki adagi role of play ki commission gi state asigi mahut silga yaw phangjabase masigi achauba mai pakui lambi sidi koigi malom da lebiriba school asigi linkhan pakta yawirak halaman singduna thawai yawibadagi asidi school se afabi school ma ohen base masi koigi malom gi praja singi chauba kritni. All Manipur Students Union Headquarters Committee Makhada MSU Kakching Khunau Unit Nasinduna Class 12 Tamliba Mahairoi Singi Oiba Tha Ahum Chupna Chathagadaba Free Revision Course Ngasidagi Kakching Khunau College ta hokre. Ngasi Free Revision Course Hongdokpagi Thoramadda MSU Headquarter ge M Pravin Kakching Khunau College ki Principal N Mohendro College asigi English Department ki HOD N Sarat Kumar Susarukya ki. Parikha oina question answer oriented oiba mongda tambibigi matamsi hekta phanghogdaba yawi phanghogdo maram oirakanda khoi parikha da yamna akhoi awaba si chhatra singna mayok nei mamangda hokiba coaching singdasu haurukpa hapta amani si chhatra si yam phadana marang kain lermakanda nonggi sum chhatra basing se hantarakanda last adi chhatra tara phangna akhoi phangide coaching hek torupodigi ngasi phawda hai tare ei sasi dum yaujarakpani akhoi gi chhatra singda hainingi madudi coaching se suksoi soidana loiba phawsi yaubiyoba. Ghari Awang Lekai dagi Rebecca Kobi Nupi amana mahakpu hokiba November 13 Sekmai Police Station ge OC amadi Women Commission ge Chairperson Yawamioi Kangbu amana ki halaga divorce paper ge sign tohan kre haina Manipur ge Governor amadi Chief Minister da wakat kre hari. Rebecca ge wakat Gerald aduda November 13 da Ghari Awang Lekai da thokiba thokdok adugi matung mamang matangda inquiry chathanaba amasung mangonda police ki protection pibinaba warol sing yauri hari. Sion Group of Health Care gi makhada nauna chalaiba haugadoriba Sion Ayus Health Care Center among asi Krai Lamlong Chandam Lerakta hangtokre nauna hangtoklaba Ayus Center asigi physician Suman Laistramna Wellness Center asida yoga therapy hydrotherapy acupuncture acupressure diet therapy amadi physiotherapy gi khudongchaba sing miyam da phanghangani haiki
लोइनना हक्चांग अमदी वाखलगी ओइबा अनाबसिंग हक्चांग द सोंगनिंगाई ओइदबा हिदाक लांगथक सिजिनदुना अमदी हक्चांग साजेल तौदुना अना अयेक लेतबा तिंजंग काइजंगदबा खुनाई अमा ओइननबगी वाखलोलदा सेंटर असि हौदोकपनि हाइना महाकना मखाताना फोंदोकी थांगमेबन सिनाम लेकाइदा लेबा सिनाम नोदिया अपर प्राइमरी स्कूल की फाउंडर लेखिद्रबा सिनाम नोदिया चांद सिंह की चामगा मापन रक सुबह मपोक कुमन थौरम ngasi स्कूल असिना सिंदुना स्कूल असigi कैंपस ट पांगथोखरे थौरमदुदा लेखिद्रबा सिनाम नोदिया चांद की फोटो द लेसु कदुना इकाई खुमनबा उठके थौरमदुदा जेडीओ जोन 1 सुचेता खुमुकचा एजुकेशन एस के असिस्टेंट डायरेक्टर एल कमला अमसों MES 2 की स्कूल की DI मैंने सिनाम सु सरुक्याखी लमदम असिदा लेरिबा डेयरी फार्म सिंगना पुथोकलिबा संगोम सिंगदा पोटयान तौब्रा हाइबा खंगतोकनबा अखनबा खोंथांग लौखटबा हौरगनी हाइना मणिपुर मिल्क यूनियन की चेयरमैन अमना खंगहलखले हौजिक सानबगी पाउदा तरामदे सुबह मणिपुर पोलो इंटरनेशनल डे इंडिया पोलो टीम B मणिपुर न विनर ओइबंगमख्रे ngasi इम्फाल की मपाल कांगजदेबुंगदा सानखिबा पोलो इंटरनेशनल असigi फाइनल मैच अदुदा इंडिया पोलो टीम B मणिपुर की सानरोई P ओजितना पांजल मरी अदुगा TH जैकोब न पांजल अनि चंदुना इंग्लैंड पोलो टीम बु पांजल तरुक मंगादा माइथिबा पिरम लगा चथगिबा पोलो टूर्नामेंट असigi विनर ओइदुना सेल की मना लुपा लाख अमगा लोइनबा सर्टिफिकेट ट्रॉफी अमदी मेडल फंगबंगम खिबगा लोइनना चथगिबा मणिपुर पोलो इंटरनेशनल असigi रनर्स अप ताकिबा इंग्लैंड पोलो टीम न सेल की मना लुपा लिसिंग यांखैगा लोइनबा सर्टिफिकेट ट्रॉफी अमदी मेडल फंगबंगम खि मणिपुर हॉर्स राइडिंग एंड पोलो एसोसिएशन असुदना पांगथोकलिबा पोलो टूर्नामेंट असदा इंग्लैंड USA फ्रांस इंडिया टीम A अमदी इंडिया टीम B न सरुक्याखि ngasi मणिपुर पोलो इंटरनेशनल असigi लोइशनबगी अचंबा थौरम अदुदा मणिपुर की गवर्नर डॉक्टर नस्मा हेप्तुला अमदी एजुकेशन मिनिस्टर TH राधेश्याम अनिगा लोइनना MHRPC की मसक नायरबा मियोय कयाना चथकिबा पोलो इंटरनेशनल असदा मकोंग मथंग ताक्रबा सानारोय अमदी टीम सिंगदा मना मथुम कया खुदोल तमखि कुनमरी सुबह विनर्स कप थांगजम बीरचंद्र माइपाकपी फुटबॉल लीग ता खेत्री इरिल मपाल यूथ क्लब फाइनल चंख्रे ngasi sanakhiba winners cup asigi ahanba semi final gi match adida home and away gi oiba खेत्री इरिल मपाल यूथ क्लब ना यumbu oiduna खेत्रीगाव gi aba ground da sanakhiba match asida DSA कक्चिंग gi team ama oiriba FC lamjau anina akanba mong da lamba taunakhi match asida खेत्री इरिल मपाल यूथ क्लब के सानरोय के एलेक्स ना मैच की तरमापन कुंट्रानिथोय अमदी मरफू मरी सुबह मिनट सिंह पांजल अहुम अमदी मुसाखा ना मैच की मरफू मापन सुबह मिनट पांजल अमग चंदुना DSA कक्चिंग की टीम अमा ओइरिबा FC लमजाओ बुमरी अमदा माइथिबा पिरम लगा चथरखलिबा विनर्स कवसगी फाइनल चंगबंगमखे ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन की मीटिंग मखादा चथरिबा विनर्स कवसगे ngasi sanakhiba मैच अदुदा ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट M रतन कुमार अमदी लमदम अदुगी मसक नायरबा मियोय कयाना सरुक्याखि तरेट सुबह स्टेट लेवल सीनियर मैन हॉकी चैंपियनशिप की फाइनल दा SUYC उचेकोन खुनौ अमदी हॉकी यूनियन लाइरिक यंगबम लेकाई अनिना लंबा तौनरगनी ngasi nungthil खुमन लंबाग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लेबा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम दा सानखिबा हॉकी चैंपियनशिप असigi अहानबा सेमीफाइनल दा SUYC उचेकोन खुनौ गी सानरोय M धनंजयना पांजल अहुम एंड सुशांतन के मिलन के अमुजाओ अमदी L डिपुना पांजल अममंग चंदुना सेओ सिंगजमई वांग मखेत्री लेकाइबो पांजल तरेट मरी दमाइथिबा पिरम लगा हॉकी चैंपियनशिप असigi फाइनल चंगबंगम खिबगा लोइनना ngasi sanakhiba senior man hockey championship asigi anisba semi final dana hockey union laidikimbum lekai ge sanaroy dhananjoy amadi Ricky Tonjam ani na panjal ani aduga Somikanta amasung Bipin ani na panjal amamongga chanduna YCCIC kontha ahlupu panjal taruk amada maithiba pibangam kibaga loinana senior man hockey championship final changbangam ki
Manipur Hockey na sinduna chathariba Senior Men Hockey Championship asida Manipur gi tongan mafam singdagi lakpa team tarukna group ani thokna khaidoktuna saruk yari. Hayeng Championship asigi final match sanaragani. Youth Affairs Minister Letpa Hawkyup Nangasi Jandil Churachandpur Sanapati Amadi Ukhrulgi Oina District Youth Affairs and Sports Officer Singi Kuthangda Badminton Turf Match Sing Kutsinakre. Mathang Chahigi Angan Basarukti District Kudingmakta Taekwondo Amadi Judo Masanagi Match Singsu Kutsinanaba Thorang Tauri Haina Minister na Fongdokre. Lamfelda Labor Minister Letpau ki quarter da Pangtokpa Turf Match Kutsinaba Aduda Minister na Sana Konabagi Lamda Hena Komang Chausanabagi Pandam da Lengang na Paikali Batabak Thoram Sing da Miyam na Sagut Piu Lengak ki Potni Haiduna Sizinaba Kambagi Hainabi Tadoktuna Luna na Sizinaraba Matamdata Hena Komang Chausan Bangamgani Haina Fundoki. Ngasigi Thoramada Yas ki Joint Director L Jenta Deputy Director Lukosai Hawkipsu Sarukyaki. It's now gi media gi thongda mantina pot pd adu to khabar da amu hap kharana complaint to adu na mayam gi mangda aina pot si kuchin ri sini phajana district ta ai association ama khangde diwai so khangde aina appeal to janing badi pot si sarkar ne pi rabane na heta karyam kathaina bana ta ba yam nong si na phajana Sina biba sina ba sana roi sing na phajana sina biro adagi kana ba ohelasi mathang da su taekwondo gi amadi judo gi match su pina ba karol ama yaure budget da aina mathang chahi da su match si ati mathang pina ba honage Hyderabad ki LB Indoor Stadium da November kunmathoi dagi kunmari fauba chatharakiba nipan rak suba AITWF National Traditional Wrestling and Pakrasan Championship 2019 the first runners of team giming thol Laurakraba Manipur gi belt wrestling Sanaroi Singh amadi official Singh Taramna okre ISBT Kuman Lampakta hek thunglabaga All Manipur Traditional Belt Wrestling Association gi Thomi Singh amadi Sanaroi Singh gi mama mapa Singh na Taramna okay Panbayai Championship asida Manipur na gold medal kunmapan silver medal taramari amadi bronze medal taret punna medal Yankai Lauduna first runners up team giming 12 Fangbangam Kibani. 113 Battalion BSF Tactical Headquarter Loktak ki Yankai Mari Suba Raising Degamari Lenana Sports Event Sing Pangtokre. Thoromadugi Manung Chanachura Chanpur de Leba CI Post Torbung Banglo CI Post Lighthouse Samadi CI Post DD Air Station the Mapam Adugi Local Club Single Luinana Friendly Volleyball Match Sing Sanake. Loinana Hairok Amadi Wangzingi CI Post Sing Dasu Mapamadugi Miyam Amadi Personal Singi Mari Hen Fagana Bagi Pandamda Friendly Volleyball Match Sanaki. Haukiba November Tarama Pandagi Kunmari Fauba Karnataka gi Mangalore the Pangtokiba National Pro Muay Thai Championship 2019 the title belt Fanglakraba Kanglepak Mixed Martial Arts Club ki Sanaroi Asem Tondonba Yai Malaistram Amadi James Samjet Sabambo ngasi club asina taramna oktuna pukning thogadkre Singjamai Chinga Makhada Leiba Kanglepak Mixed Martial Arts Club the Pangtokiba Thoram Aduga Mari Lenaba Club Asigi Head Coach Oiriba Frank Nandaibamna Manipur ki tongan mamapam sing the Ladybam Muay Thai Amadi Mixed Martial Arts Sing Bupamzaba Sanaroi Singidama Kanglepak Mixed Martial Arts Club na Thong Launa Hangduna Thamli Haiki. Arab the bulletin asigi headlines amuhanam yam the thamzadi. Kokomi na sinduna miyam gi mifam pangthokre naga peace talks kamari lenana December 10 fawbada lengak na assembly gi akhanaba mifam kohanba yauna ware manga laukre. Chahi nauri binupi macha amabu nupi oibigi kai khumnaba manghanbada chenaba nupa ama pokso court na chahi tarani thoi kaisam sangda thamnanaba amadi lupa lesing tara thinanaba yathang pikre.
Lengang na pikhiba thazaba wafam sing thabak to on thoktabagi mayokta December ani dagi Jenims ki nurse sing na anaba seba to walleptuna matam kaktuna wakat bifam chang silagani haina lautokre. Handlooms and handicrafts mall sangaduna miyam da khutsina kre status gi handloom gi firol sing mahiroi sing na sizinaba yananaba lengang na akanaba policy ama sem lagani haina chief minister na phongdokre. Amasung tarahumdar suba Manipur Polo International da India Polo Team B Manipur na England Polo Team B bu panjal taruk mangada maitiba piduna winner oibangam kre.